Patalafatu atamua la Samoa Entertainment TV mai pia nei ko yaso. Ua whaamalolo le tu maua nei office sili o mtanga luenga business ya la manuia ma Labour. Pulotu London Chuling. Ma le sui office sili langolango le ACEO o le Polkalame o le Labour Employment Export Program le LEAP Division le sunga tofi lau Matthew Alessana. Ua whaamaunia el kapeneta na swinga o ta wailunga. O le whaiunga kapeneta na ia abatuai le awanoa le komisio tangata whaingaru ngā le malo le PSC e whaiai lana suenga i le whaivaenga le MSEAL so tanga i le LEAP po le Labour Employment Export Program. O mana ongol tu la fono le Public Service Act lo o wha ma mata upu e tawai le malo yana iainga o le PSC e whaiai le suenga malipo ti vave le kapeneta mo stana whaiunga whaiai le suenga i le malanga le RSE o le aso suli mo Januari lua o lua tolu na le amana ia i le whaiunga kapeneta e tau fiai malanga uma a le RSE mo se taimi le tu mau ai se ilo le lipoti al komiti. O le ilongo le lipoti na ia toeva ai ia inga o lima taita ia il Polkalame o le RSE ele ngata i le RSE New Zealand ai whaapena foi tangata malanga atu i au se talia. Ma ia mauti noa e talawhea ngai ia inga lo ave ia tunuu o la tau tangata il Polkalame lea ma ia le lei foi o na va ia whanau Samoa o lo o ai lalo il Polkalame. Sa noa e foi le fionga sui palamia tuala Josefo Bonifasius fatalnoanga ma le talamua le umani o le kapeneta vea Sene. O mata upu fatalnoa e au fia le malanga le RSE o le asa suli mo Januari lua o lua tolu. E ui o whai unga le kapeneta e tau fia le tu mau malanga le RSE se umani le iloilonga o le lipoti o le komiti. Te le mea o ngā na maua mai lina fatalnoanga e peo na ia ta ua i lunga o le lipoti e toe whaare le iati le aile ia inga mo tangata uma e mulmulta ia. Ona o le tele o whai tionga mwhaasea mai tangata sa whainga luenga mai si olo ngā lue i pea whaasanga il Polkalame RSE New Zealand ma le Labour Mobility Australia. Na afuai ona whai il whaiunga kapeneta e tau fia umamalanga mo le masino Januari lua o tastolu. Se ia whaamaliaina umamta upua fia i tangata whainga luenga. O le whaiunga lea kapeneta na la ngā ai fo ila aunga i totono le fono. Mai whaipule o le tua ngai. Ai na saunua la vatuala il palemene o le whaiunga kapeneta e tau fia malanga ia Januari ai se i toi tanga i le malo i mata upolo o a fia i tangata whaingar vanga tui Samoa. I tausanga utona ia o mai nei, peita ina mulmulia nei loa el kapeneta, le alu lava ale malanga i le aso suli mo Januari. Sauno ai tuala, lo o whaia ia i le lato suenga ma whaia ia i the whai unga Tulimatala wheangai. Ufanga mai il taita il HRPP tu le epasa i le malia lenga o i le Harmony Agreement o se vaenga o le lato lui. Fasanga le forfetalai o le palemene li o pali i ta eo maspau, ma le loia silia Samoa. I li poti o le talamua le whaamauniane e le loia atu i la epa Dr. Harrison ina uavala awai le amta upu i le whaamasinonga. Na ta watu Dr. Harrison i le whaamasino just i le sa tele Daryl Clark. O le avatu le lato moli mau o se tangata i eisa sila fia i le whaamatai Samoa whaatau le Harmony Agreement na saini i le vao le HRPP ma le fasi le taimi o maufa masinonga le umani o le paro te tele lua o lua tasi. Mai ei fo isa mole maulo na tolu e tulai, mole mta upulava lea, mai o le awhaila fo ini whamtalanga whaatau. I le whaasalanga whaasanga iatu le e pamalela il pule mole lua tausanga, e le fono ai le pale mene, mai ia talo sanga ina le whaamsinonga, mole whaia i o le nei mta upus taimi vave. Mai o whailo atu fo il whaamsino, le awhaia fo isi taimi e ta ua tuai, i le tutali, e whaiane salato tali i le alau mea. O le whaasalanga lua tausanga o le taitai mo le whailau tusa le HRPP whautuanga a le Committee po le Parliamentary Privileges and Ethics Committee. Ua tau fiai mo le taiminei le sapalai o Fuamoi Amerika Samoa le Sunshine, ai se i tau whaamalie le maketi Samoa nei. I le whaatalanoanga malpulenga le Sunshine eksi Samoa nei. Mata ua i le tau mawhai o le company Fuamoa, e whaamalie le sapalai ma oka mai Amerika Samoa, ai olo tau whaasoasoa fo i Fuamoa i Samoa nei. I le lipoti a le Samoa News mai Amerika Samoa o ta ua i le tau fia o le uta. O Fuamoa na avatu i Samoa e le vaa o le vaya sotaluai, ai o whaia i aise whaatalanoanga. O lipotia mai na tau fia i lalo polo inga, a le sui le USDOA Amerika, ma whaatonu e whaatama i le nauta. Na fsiringia le teo polensia le pule o le Sunshine eksi Samoa, le fionga May Frankie, i lea tūlanga mai e saunoa.
O le vai asa taluai na o mai le longo i le mta upule nā peitai. Ele o mautinoa pe ai se awa whaafua se iai o na tupu. Ai na umaloa o na saini le MOU po le malienga whaapitoa i le vao Samoa. A le atoa o Samoa ma amata atuai foi o na whaata watu ala atau whaamoi Amerika Samoa. Ele o se uta mua le wa watu i Amerika Samoa e pe ona ia saunoa. Ili poti mai Amerika Samoa lo fuafua le fono ale komiti whaapitoa e tanga iai i le tulanga o le watu o whaamua i tutuila ma tāpā i se kopi o le malienga po le MOU na saini le atoa o Samoa e watuai o loa e pe o whaamua ma ano manufasi e pe o povi. I whaamamonga le mata upulea na saunoa i le fionga le palemia o Samoa. Le fionga fia me nao mi mta awha le taimi na saini ai le fionga inga le MOU tau mea sina i ano manufasi pe o povi. O le a watuai o se whaataita inga mo se taimi e mata i tuai lona tulanga whaawau. Peitai, o le whaatau watu o whaamua i Amerika Samoa le na saunoa le pule le Sunshine X na whaatanga mai loa ele MOU na saini ele atoa o Samoa le tausanga taluai ma amata i loa fo ina whaatau watu ala atu whaamua i tutuila. Ele whaatau noanga lava lea le teo polensia ma le pule le Sunshine X na ia tauai. Ele ai seme o iai a waile o lava fo ia tātou whaamua i nei. O le lava e tau whaasoa le whaamua e ui lava o oka na au mai Amerika Samoa le umwhai una sapalai uma. Na ia sau noa na au mai le tala le vai aso talwai o whetau i lava a waile o lava whaamua i Samoa. E na o le tasi lava pe lua tā Sene e mawhai una whaatau il tangata. Whaamaunia mai le fionga le minsta o whaatu anga mawhai ngā whaiva. Le fionga la ule mali atoa le watea pulata i vau Forces Schmidt ina o tātou fsilingia i le tāo fia o whaamua atu i Samoa mo Amerika Samoa. Ma ia tā ua ele o iai se whaale tonu a tupu. Ai al whaalinga mai le konsula o Samoa i tutuila le sunga whata i le sootanga ma le sui whaaton sili o mtanga luenga o whaatoanga a Amerika Samoa ma whaailoa mai i le minsta o whaatoanga ma whainga whaiva. E whaapea ua release uma i tua whaamua na abatu i Samoa. Ai o le fuafuanga e tā ofi mai mo le taimine le sapalai e le Sunshine se i whaamalie maaketi i Samoa mo se taimi o na toe whaawawai lea. Ai o lo whaasolo Petra ai also le atoa o Samoa po a me whaalelei mo le anga i luma. Lo Samoa Entertainment TV mai e pia mas whaapopo ngai le aso a taeao i le anoko le tua ai whasoi fuaya.